Striko, sretna ti Nova godina! Šta je, hajvanu, sretna mi Nova godina, mami nek ti bude sretna Nova godina. Ja znam kako ćemo doći do para. De, ljubim te, kaži konju jedan da vidim kako. Ima jedan mali, moj sin, kuća mu puna para. Oh my god! Samo je treba provaliti. Ti bi vlastito svoje dijete pokrio. A možda ti i nije loša ideja. Nice. Target locked. Striko, jel vidiš kuću? Ode mi oko! Kako? Konju vajik me vodiš po šišlikama nekim. Šta radi onaj Deda Mraz sa animal kolčarem? Sam sam u kući, šta ću sad? Tevsija. Kakva Tevsija, konju mi jada. Tevsija. Ja udarim. Konju jedan je si rekao da nema nikoga u kući. Imre Tevsija ošnu. Bo mene udari i Tevsija i pleska. I'm so happy, oh, having a lucky me. Šta bi ovo, Striko? Pa mi ćemo prije poginti nego ovu kuću probaviti. Opominjem te, jel vidiš grablje? Znači, opominjem te, ne daj Bože da staneš na grablje. Are you sure about that? Ma neću, Striko, znaš mene. Jesu ti jaje okej? A kako je, Striko, fin luster? Nice. A šta ti je do lustera? Pare govori gdje su. Pare, Striko, više mikrovalne. Šta puče ovo konju jadan? Šta puče? Vjerovatno bomba. Bum! Konju jedan, ti si rekao da je kuća prazna, da nema nikoga.